الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. دست خوشیل کارگریا ملبند دهوکت که ملبند کمال دادگری کردستان کوب ارک خورا بوی ارک که ماندیبون براستی ئێمە دەبێت ڕوومان لەگەڵ هەموو کەس کراوە خۆش بێ بەڵام لە دڵەوە ڕقمان لە کوفر و نیفاق و شرک و خراپە بێ ئەمما دەبێت لەگەڵ هەموو کەسا ڕوومان خۆش بێ قسەمان خۆش بێ بەڕەحم بین میهرەبان بین لێبوردە بین نابێ هیچ کەس لە ئێمە ڕەوشتی جوانتر بێ حەیفە کەسێکی ناموسڵمان یا نامولتەزیم یاخو نائیسلامی بگاتە کەسێکی ئیسلامی موسڵمان ئەو پێشە سەڵاوی لێ بکە حەیفە بۆ پێشە سەڵاو لە تۆ بکە تۆ سەڵاوی لێ بکە ئەتۆ لەو چاکتر بە اگه تو اخلاقی که راست و درست عقیده که راست و درست نیشه عیال خونه دای خودت پشت خو کناتا خود ما خودت نکن والله رحمت دانا بن و خودت پشیمان بی جه داخل ببین گل دای باب ده دولت انگلیزی ده 2 ورقه و 3 ورقه و حتی 5 ورقه جد حاضرن با عیال خوب دن بس آمادنی نبته که چا خو کره خو که چا من اگر تجزی خلاص که و بده 5000 خودت دخینیدن قدر دای که خوب بگیره هشتا یا ساخ قدر دای که خوب بگیره هشتا یا ساخ دم با کل جیانه نبیجی آخ جنو ایکی مر خزانو ایکی گوده بر سرم خبره ریگه و دوربست سیب عموده که کف تعرضه رو بو ساق بو او مری ساق بو و جنینه تمام بو این مال اما نشیا بو این مال پشتی 4 سال جرا کدی افجن مره و وقتی که دوربست دو بری ظالمه گوته گفت خود امانت سیب چاموده دی ندن